Pamtim i danas što sam izgovorio 21. prosinca 1958. Nadam se da ćete našu prvu poljoprivrednu emisiju dobro primiti. Radeći ovu emisiju pune 32 godine zaista sam uživala. A da je dobra i da smo bili korisni, dokaz je što tako dugo traje. Ja sam cijeli svoj život u to uložio. I svega se rado sjećam. I naročito mi je drago kada dođem u selo Slavonsko i kada me se ljudi još uvijek sjećaju. Budite uz Plodove zemlje, najstariju specijaliziranu emisiju Hrvatske televizije u jubilarnom izdanju 21. prosinca 2008. Uz vas smo već 50 godina i ne namjeravamo stati. 50 godina tek, vrlo gledanoj emisiji Hrvatske televizije Plodovi zemlje, čija su zaštitna lica Vlatko Grgurić i Mladen Stubljar, naši gosti. Dobro nam došli. Znam da imate puno posla, pripremate se za ovu specijalku, za slavljeničku emisiju, no tu ste. Mladene, kada si u mlađim danima, mislim ne kažem da si sada star u najboljim godinama, kada si u mlađim danima na malim ekranima prvi put primijetio Plodove zemlje? Davno. Čini mi se da se sjećam Ružice i Gantara, ali naravno da nisam uopće gledao to. I razmišljao da ćeš ikad biti top reporter. Ma kakvi, nije mi palo na pamet uopće. Ružica mi je jedan put Trauber nedavno, kad smo imali 1400 emisiju, dakle prije jednog godina dana, rekla, znaš šta, od svih ljudi na televiziji, jedino tebe nisam nikad očekivala u Plodovima zemlje, a i ti završiš u Plodovima zemlje. Pa kako si završio? Slučajno, zato jer nakon rata kad sam se vratio natrag iz rata nije nešto bilo za posla za me i onda Ivo Lončar natrčao jednog dana i pitao, bi ti meni bio reporter za ribarstvo? Reporter za ribarstvo. Ja o ribarstvu pojma. Međutim, ušao sam unutra i evo me, i danas sam reporter za ribarstvo i sve ostale druge stvari. Vlatko je urednik, kako si zadovoljan Mladenom? Mladen je izvrstan sugovornik, odnosno i novinar. Te teme koje on prati, ja uopće moram reći da nisam upućen u njih. Maslinarstvo, ribarstvo, to su neke teme gdje se ja uopće... I vino. Dobro, i vino, naravno, ali to su teme gdje se ja uopće ne dotičem. Dakle, to sam njemu prepustio, jer neke druge stvari, kontinentalne teme, dakle, više svinjogojstvo, ne znam, žitarice, pšenice i takve stvari, da. I više možda neke malo više problemske stvari vezane uz poljoprivrednu politiku. Zato nam govore, kad će Vlatko doći na more, a meni govore dole u Slavoniji, a kad ćete doći u Slavoniju? Idemo malo o ovim problemskim temama. Kroz povijest su Plodovi zemlje znali biti vrlo oštri prema agrarnoj politici. Kako u državnim institucijama gledaju na ovu emisiju? Pratili se? Pa emisija se prati, ja mislim koliko se prati, dakle, među gledateljstvom, toliko se prati u institucijama. Ja moram sigurno reći da je emisija utjecala na neke stvari u poljoprivrednoj politici, prije svega, ne znam, oko nekih zemljišnih pitanja i tako dalje. Ono što je činjenica jest da se nama uvijek javljaju ljudi koji se nemaju gdje obratiti, onda se javljaju Plodovima zemlje jer su naletili na zid institucija i onda više tamo nemaju rješenja. Pokušavaju preko televizije riješiti neke svoje probleme. I tu uspjevamo. Jasno, Mladene, ti si stalno na putu, što na moru, što na kopnu. Non stop si u rovovima zajedno s poljoprivrednicima, s ribarima. Kakve su njihove reakcije na sve ovo? Što zapravo za njih znači ova emisija? Upravo što je Vlatko rekao, ona je zapravo potvrda legitimiteta posla koje grade, ukazivanje na njihove probleme, ali isto tako pokazivanje njihovih uspjeha. Ona je isto tako i stimulans definitivno, iz jednostavnog razloga, uđeš li u Plodove zemlje, pokažu li što radiš i kako radiš. To je sigurno jedna vrsta nagrade za sve ono što si uložio, a u poljoprivredi, ribarstvu i svemu skupa nema bez posla. Samo rad, ništa drugo. 50 godina, 1000 i koliko emisija? Skoro pa 1500. 1485. bit će ova preksutra. Sati emitiranja programa. Imaš statistiku? To nismo računali. Vidjeli smo neke od bivših urednika i jesmo li nabrojali sve u ovom Foršpanu ili možda? Pa nismo. Dakle, prvi urednik bio je Marijan Sviben. On je radio emisiju 3 godine do 1962. Naslijedila ga je Ružica Trauber koja je radila od 62. do 93. Zatim Ivo Lončar od 93. do 99. I od 99. eto, do sada sam ja. Mladen svaku 5. emisiju radio. Evo, imamo još otprilike minutu za razgovor, Mladene. Dakle, vrijeme da najavimo što će se zapravo događati u toj slavljeničkoj emisiji. Slavit ćemo, naravno. Vlatko je bio u Zagorju, a ja sam bio na moru u Pakoštanima, što je naravno i logično. On je uglavnom odradio većinu gore. Ja sam imao i opet ribare, maslinare, vinare, sve skupa zajedno. Vlatko? Da, također, isto sam imao sugovornike, dakle, iz ovog kontinentalnog dijela, naravno sve bivše urednike, neke od novinara koji su s nama nekad radili, svi su oni uglavnom u mirovini i mislim da je ovo jedna jedinstvena prigoda da se i televizija, dakle, putem emisije sjeti tih ljudi koji su, mogu reći, ostavili cijeli svoj život u toj emisiji, svoju karijeru. Evo, na kraju, Mladene, samo još kratko, jesi li ikad bio u Runovićima, jesi li snimao reportažu? Jesam, o pršutu.
o pršutu. Normalno. I kako si ti doživio Runoviće? Sjajno, meni je bilo odlično, zato jer su im dopeljali iz Splita na večer u Runoviću, neku lovačku kuću i šta se radilo? Jelo se pršut i bilo vino. Dečki, pogledajte sada kako su Runoviće doživjeli naša Petra i Marijana. Želim vam puno uspjeha. Bog. Hvala.